Reka dutangire ahangaha. Ku bantu bose bemera Bibiliya cyangwa se bafite ukwemera gushingiye ku gitabo cya Bibiliya, mu itangiriro havugwamo inkuru z'umugore witwa Eva n'inyamaswa yitwa inzoka. Inyamaswa yitwa inzoka yaje gushuka n'umugore witwa Eva, aho Eva yabanaga n'umugabo witwaga Adamu. Imana yarabashyize muri paradizo ariko ibabuza kurya ku giti. Nyuma y'aho ngaho inyamaswa yitwa inzoka yaje gushuka n'umugore witwa Eva, babasha kurya kuri zino mbuto we n'umugabo we. Guhera icyo gihe Imana yavumye bano bantu bombi, umugabo n'umugore, kandi ishyira urwango hagati yabo n'inzoka cyangwa se n'inyamaswa yitwa inzoka. Imana yabavumye igira iti, wa nzoka we, nutanga n'umugore n'urubyaro rwe uzamurya agatsitsino, ariko nawe nagutanga azakujanjagura umutwe. Guhera icyo gihe Imana ikivuga ayo magambo, hahise haremwa inziga ikomeye hagati y'inzoka n'ikiremwa muntu, aho umuntu wese aka kanya iyo abonye inzoka ariruka, undi waba ushiritse amanga akabasha kurwana nayo yaba yica akayica, cyangwa se iyo yaba umutanze nayo ikamuruma cyangwa ikamwica. Kuva muri iyo myaka ya kera haremwe inziga ikomeye cyane hagati y'inzoka n'ikiremwa muntu. Inzoka iri mu nyamaswa za mbere buri muntu wese atakifuriza umuvandimwe we cyangwa inshuti yiwe yuko yarumwa nayo, cyangwa se kubera ko twese tuzi ko ari inyamaswa y'inkazi kandi igira ubumara bubi. Ntawakwifuriza mugenzi we cyangwa inshuti yiwe yuko yarumwa nayo. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Tugiye kuganira ku kirwa kizwi nk'ikirwa cy'ikuzimu. Abantu benshi bakita ikirwa cy'ikuzimu cyangwa se ikirwa cy'urupfu, ikizwi nka Snake Island cyangwa se ikirwa kibaho inzoka gusa. Iki kirwa kikaba kiri mu duce twa mbere 10 ku isi duteye ubwoba kandi tutakwifuzwa no gusurwa n'umuntu uwo ari we wese, umukerarugendo cyangwa se undi wese uri kwitemberera. Niba utarakoze subscribe kuri ino channel, banza uyikore kugira ngo ujye ubasha kureba indi video yose isohotse n'ikiganiro cyose dushyize kuri ino channel kugira ngo tugendane. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu ndimi z'amahanga bahita Snake Island cyangwa se ikirwa cy'inzoka gusa. Iki kirwa kirasangwa mu gihugu kizwi nka Brazil mu majyepfo ya Amerika. Iki kirwa hashize imyaka myinshi leta ya Brazil ibuza umuntu wese kuba yahinjira cyangwa se yahatemberera, yaba ari umukerarugendo, umuturage uhaturiye, cyangwa se abarobyi b'amafi, kubera ko kino kirwa gituriye inyanja kandi hari abaturage benshi muri Brazil bahashakira ubuzima mu buryo bwo kuroba cyangwa no mu buryo bwo gukora ibindi bikorwa byose byo mu nyanja kugira ngo babashe kubona amafaranga atunga imiryango yabo. Mu mwaka wa 2021 umudogiteri wo muri Australia yafashe urugendo ava muri Australia agana muri Brazil kugira ngo ajye gukora ubushakashatsi kuri kino kirwa. Ahageze yavuze yuko kino kirwa gishobora kuba kibaho inzoka zirenga 400,000. Ikirwa gifite ubutaka bungana na hegitari 43 gusa. Birumvikana yuko ubutaka ari buto ariko inzoka zibaho ni nyinshi cyane. Iki kirwa gikirwa ku mwanya wa kabiri ku butaka bwavumwe cyangwa se ku butaka butagisurwa n'abantu benshi ku isi. Abanyabrazil bo barangije kucyita ikirwa cy'urupfu kubera ko biragoye kuhajya ngo wongere uhave uri muzima nta nzoka yagize ikigutwara cyangwa se ngo ikurume. Kandi iki kirwa gifite inzoka nyinshi z'ubwoko bugiye buteye ubwoba, harimo n'izitwa Glorious Shadownices, Venomous Vipers n'izitwa Golden Lancehead. Izi nzoka kandi akaba ari inzoka zikuruma ukaba wamara igihe gitoya cyane, iyo utarabona ubuvuzi ugahita upfa. Turabizi neza yuko inzoka isanzwe yikurumye iminsi 2 kuri 3, iyo utabonye ubuvuzi nibwo wapfa. Gusa iyo ubonye ubuvuzi nabwo ubasha gukira. Gusa inzoka tuvuze bwa nyuma y'iburi kino kirwa cyo muri Brazil yitwa Golden Lancehead, iyi nzoka yikurumye mu masaha 3 gusa yonyine uba umaze gupfa. Iyi nzoka yitwa Golden Lancehead akaba ari inzoka ya mbere kuri kino kirwa ifite ubumara bwica mu gihe gitoya kandi bukica nabi. Snake Island cyangwa se ikirwa cy'inzoka giherereye mu nyanja Antarctica ku gace gato gafashe kuri Brazil, akaba ari ikirwa gitinywa n'abantu benshi harimo n'abaturage bo muri Brazil baturiye kano gace. Iyo ukiva mu nyanja Antarctique wegera kano gace ubona ibyapa byinshi bigiye bitandukanye bikubuza kwinjira, bikubwira ko bibujijwe kwinjira muri kano gace kubera ko kabamo inzoka nyinshi. Si uko bimeze ku bandi gusa, nubwo abaturage benshi babujijwe kwinjira muri kano gace ba Brazil ndetse n'abandi bose
harimo n'abakerarugendo. Leta ya Brazil yo yemeje yuko abashakashatsi buri mwaka bazajya binjira muri kino kirwa byibuze inshuro 2 mu mwaka kugira ngo bajye gukora ubushakashatsi kuri zino nzoka, ndetse izindi bagende bazikuramo ubumara, kubera ko ubumara bwinshi bw'inzoka bukoreshwa nk'imiti ituvura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri aka kanya ushobora kuba uri kwibaza ati ese ubundi iki kirwa nticyahoze gituwe n'abantu, cyangwa se iki kirwa zino nzoka zahageze gute, bigenze gute? Naho icyo kibazo nakibaza. Reka dusubire inyuma gatoya. Mu mwaka wa 2011 umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cyitwa 60 Minutes Australia yasuye iki kirwa cyo muri Brazil, abasha kubaza abaturage bamwe na bamwe muri Brazil bavuga ko kino kirwa bakibona ndetse n'ukuntu cyabayeho, ababaza nimba ese hari n'umuryango wigeze kubuhaba cyangwa se hari abantu bigeze kuhabarizwa. Muri interview yakoresheje abaturage bo muri Brazil, bamubwiye yuko hari umuryango umwe wabaga muri kino kirwa cyitwa Snake Island, gusa umuryango nta kindi kintu wahabaga uhashinzwe. Uyu muryango wabaga mu minara yitwa Watchtower. Watchtower akaba ari iminara bashyira kenshi ku nyanja kugira ngo iyo minara ijye ibasha kureba ubwato buturutse kure, cyangwa se hageze nk'ikintu kiba ku nyanja, cyaba ari ikintu cy'icyago cyangwa se ikindi, babasha kwaka ubutabazi hakiri kare. Gusa uyu munyamakuru amakuru yakuye muri bano baturage muri Brazil ntabwo ari meza habe na gato. Bamubwiye yuko uwo muryango wari ugizwe n'abantu 5. Umunsi umwe babyutse bagasanga abo bantu bose, umuryango wari ugizwe n'abantu 5 bose bapfuye, kandi bagasanga ubumara bw'inzoka mu maraso yabo. Nyuma yo kumenya ayo makuru, yababajije nimba kuri kino kirwa bazi neza nimba harigeze guturwa n'abantu. Abanyabrazil nabo bamubwiye yuko amateka bumva na basogokuruza babo na banyagokuruza babo bazi yuko ikirwa giheruka guturwaho n'abaturage mu myaka 2019 ishize. Si ibyo gusa, n'abashakashatsi bakoze ubushakashatsi kuri icyo kirwa nabo bavuga yuko by'ukuri abantu baheruka gutura kuri kino kirwa baba baratuye imyaka 2019 ishize. Ushobora kwibaza ngo ese ubundi zino nzoka zageze kuri kino kirwa ni nyinshi gutya, bigenze bite? Umushakashatsi uzwi ku izina ryitwa Louis Agassiz w'Umusuwisi mu mwaka wa 1873, uyu mushakashatsi yavumbuye icyitwaga Ice Age. Ice Age akaba ari imyaka igera hano ku isi, ikirere kigahinduka, cyamara guhinduka izuba rikaba rikeya, ryamara kuba rikeya amazi yose y'inyanja menshi agatangira gukonja, agahinduka urubura. Iyo amaze guhinduka urubura, urubura rwinshi rukwira ku isi, maze isi igice cyayo kinini cyose kigahinduka urubura. Gusa uyu mushakashatsi yagaragaje yuko kino gihe cyitwa Ice Age ari igihe kiba imyaka myinshi itambutse, imyaka irenga 1000. Iyi periode yitwa Ice Age igizwe n'imyaka myinshi, yavuze yuko isi yaranzwe na zino periode nyinshi zigiye zitandukanye. Gusa iyi periode ya nyuma iheruka kuba yabaye mu myaka 2029 kugeza ku myaka 2019 ishize, akaba aribwo haheruka kuba Ice Age ya nyuma, akaba aribwo isi iheruka kugira urubura rwinshi ku isi. Abashakashatsi bakagaragaza yuko igihe ino Ice Age ya nyuma yabaga aribwo zino nzoka zafatiwe kuri kino kirwa, kubera ko inzoka nyinshi zo mu nyanja ntabwo zibasha kwihanganira ubukonje bukabije. Icyo gihe cya Ice Age amazi y'inyanja arakonja, yamara gukonja ubundi inyamaswa nyinshi zo mu nyanja zitabasha kwihanganira ubukonje zigapfa. Abashakashatsi bagaragaza yuko kubera ubwo bukonje bwinshi bwabaye muri iyo myaka, inzoka nyinshi zo mu mazi zavagamo kubera ubukonje ziri kubuhunga, ubundi zikigira ku musozi hejuru zishaka ahantu hashyushye kugira ngo zihunge ubukonje zidapfa. Abashakashatsi bakavuga yuko ndetse bagaragaza ko icyo gihe aribwo izi nzoka zari zibangamiwe, ziri kuva mu mazi kugira ngo zidapfa, zikagana kuri uno musozi muremure kugira ngo nazo zibashe kubaho. Inyinshi zikigera kuri uno musozi zarahapfiriye kubera ko zari zimenyereye amazi, izindi kumenyera ku butaka birazigora. Gusa uko imyaka yagendaga ishira, hagendaga havuka izindi zivuye kuri izo ngizo. Kugeza muri kano kanya akaba ari ikirwa cya mbere kishyirwa ku mwanya wa mbere w'ikirwa kibi kandi giteye ubwoba ku isi, buri muntu wese atakwifuriza mugenzi we cyangwa se umukerarugendo kujya kugisura. Abanyabrazil bo bitewe n'iyo nkuru yahabaye umuryango umwe wapfuye mu minsi 2 icyarimwe, iki kirwa bahise bacyita ikirwa cy'urupfu. Ikirwa kibaho inzoka nyinshi kandi zifite ubumara bubi zica nabi. Nongeye kubashimira mwe mwakurikiranye icyegeranyo cy'uyu munsi.
ubaye ufite igitekerezo cy'inkuru twakora cyangwa se ikindi cyegeranyo twakora, waza muri comment ukandika, ubundi ubutaha tukazakiganiraho. Mbashe kubashimira, naho ubutaha.